Good morning gali kamaton, may pick up gali ko ding Just introduction. caller namon mga kamaton sa dilis ko. So, mga parinler ni. Say I call Koreano. Yes. Yes, on board gali mga Koreano dili sa akon mga kamaton ah. Show your face and Yeah. and say hi. And then shout out my friends. This is Koreana. Koreano. Shout out, what's your name again? Your name? Your name, my name, June. John. June. Yeah. My name is June. Yeah. From Korea. Korea. Yeah. Korea. Korea. Yes, at the back. What's your name, sir? Yeah, Korean mark. I'm Joseph Korean mark. from Korea. Yeah, okay. So, kasama ni nilagali mo po. Po yan nilagali ka maton mga gwapa ni nga mga Thank you very taga-direma na. So, hindi tayo mapakita mga ton mga kagwapan. No. Okay lang? Only teacher is face. Do you know Korea? Yeah, I Do you know know. Korea? Yeah. So, mo na gali ka maton no ning mangkot kali ni si Sir Koreano nga pila na ko ng edad ko. You repeat yo ano you call that ning yeah. Okay. Naman You ko ask sa again, Sir June. yeah, you ask me how old are you? 65 years old. Oh, really? It's so 65 years old. Yeah. Is it true? Naman ko sa kamaton nila sa ako biladad ko. Okay. Linggo very younger pa 65. Yes, so Ah, young. yeah, very young. Okay. Very Young. Yeah. Very young. Yeah. You look younger than your age. Yes. Child. Children. Children. Child. So, kamaton dito kami nigali sa Gimaraso sa Parola, Dwarpo. I'm Ano happy, ning going baby. ordan, ma'am? I'm baby. Wow. Going ordan? Oo. I see. Mano ka ba to? how about you? Tour. Ator lang. So, I'm 62. Oh, you're 62? Yeah. Oh, 26? yes. So, younger already. Okay. Younger already? Yeah, very young. Young. Like me, 64. Yes, so enjoy na ni kami kamaton sing kuan na istorya na mo niya kay te. Ano bago lang ni sila ma'am nagabot ma'am? Mr. Jun, how Yeah, long have I'm- you been here? How, a few years? Yeah. How long? I came here, I can't hear speak English. So I came here. So I came here. Ah, Yes. for to study. You come here for to study. Yeah, first study only. Learn English. Yeah. Learn English. Study English. Study English. Learn English. Yes, so muna ma-kondis na ma'am. Ma-tondis lang gali English mga kamaton na mga Korea. John sir no? June. John, yes. Mr. Long time June. already, 1 month ago. You stay here 1 month ago. almost 1 month. Almost 1 month. Yeah, you've been here for Yes. more than a month. Every year. Yeah, 1 month. 1 month. Yeah. You study 3 months, 2 months. 2 months. 2 months, and then you study longgo. Yes, so okay man yung mga Koreano kaya mga kamaton. Naka-friendly man sa ilang mga kamaton. Oh, Mr. June is very friendly. Yeah, very friendly. Yes. Very fun. So, that's why gusto nila nga i-vlog rin yung mga kamaton mo. Tari na. So, dito kami sa kuan nga kamaton na Parola. Mr. June feel like a statue. Feel like a statue. Yeah, okay. You. Night. Yeah. Yes. Ano nyo ma'am ng boyfriend ma'am? Huh? Your boyfriend? Students. They What? are Friends? Friends on there? Students. 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 Yeah, your Student. teacher. Student. student. We Yeah. are teachers of. Okay. Teacher ka pala ma'am. Yes. We are. Ikaw ma'am, teacher mo sa? Sino ka na ingalan mo yan ma'am? Mag-ilala ka na lang. Ang nickname na lang. Linlin and Love Love. Si Linlin to sa kabila mga kamaton, no? Yeah. Yeah, sila vlog. Yeah. Medyo uya-uya pa ni sila kamaton mo, tani hindi na magpa-vlog kay medyo wala pa ni ka pa-make up mo. Lead teacher. Lead Hindi na uya teacher. pa sila My girlfriend. ano. My girlfriend. Ano? No! Teacher, you're
Just kidding. Yes. Just kidding. Just kidding. Okay. No girlfriend, man. No girlfriend. Just kidding. Mr. Joseph Dongseng. 동생. 동생. Longseng. No, Little girlfriend. Younger Little sister. sister, Younger younger sister. sister. Younger sister. Dongseng younger sister. Younger sister. Okay. I'll going back. I'll going back to Korea. November 22nd. 22nd. 22nd this 22nd. November. November Going back 22nd. to. I'm going back. Going back to Korea. You will go. And then back again. Okay. And then back again. Oh. Okay. Next year, he will go back and look for a girlfriend that study English. Is it true, Mr. Jun? Maybe. Yeah. Maybe return to. You know. Oh. We look forward for it, Mr. Jun. Not yet. Not yet. Not yet decided. Yeah. Oh, okay. Ano ang ginalina niyo to eskwelahan niya nila to ma'am? Dormitory. Dormitory nila. Pero din ka mo gatudlo sila. Dira man sa sulod ni Desko. Ada man mismo sa Litis ko, hindi lang dito sa dormitory. May school kami. May area lang. Yes, so mga maestra ni gali sila blab kag si Hindi. Linlin. Yeah. Yeah, maestra gali nila nga duwa ka matano. So for those Korean over there, if Yeah. you want to study English, go to Columbus English Academy. Yes. Welcome there. Liwat bebam. Sige, para marinig nila, para mabatian nila. Oh, K-drama. To those Korean over there, Yes. if you want to study English, go to Columbus English Academy. You are welcome. Yes, Columbus Academy. Yes. 그럼 Enli Disco. Yes. You just search Columbus English Academy in Instagram and Facebook. Yes. Pakitaon na lang rin si Lablab kag si Linlen sa Columbus Academy, ma'am, no? Yes. Yes. Just Search look, na lang. just look for the pretty girls. Yes. Pati makita natin may mga magka-president. Ayaw ni Our ma'am. faces are so exclusive. Ayaw ni ma'am kasi wala ka pang lipstick, wala ka pang eyebrow. Not ready for the camera. Yes, na-try ko na mga kamaton si ma'am na Lablab. Eh, pakadto sila sa Gimaras, maligo to sila guro mo na nga wala ka pangimos-imos. Wala ka pamika, pula bulbos, na ayaw ni ma'am sa kamera. Dive, Mr. Joseph? Yeah. Ready to dive? No. He will not swim. Mr. Jun, Hindi, sa tingin mo sa Hordan, makadto sa mga resort do, ma'am. You're on side sides. 어. Oo, yeah. na may mga resort na sa Gimaras mo. Hindi sila tumagligo. Oo. for Bali, tor-tor lang. Oo. Libot-libot lang. going to Video-video, kamera-kamera. Hindi man. Hindi man. Hindi sila mahilig. Ay, hindi na may sa video-video. Malago-lago lang. No, I see. Legos only. Parang Mga retired na sila. wasting time lang, no? Yes. Okay. So, manay ka matano, ligo. Pero namin, upod na lagaw mo lang galit nyo. Dami tayo na upod ba? You can go. Yes, so, wala tayo galing. Mr. Jun, he wants Yes. to go with us. Yes. Go up? He wants to go Yeah. with us. Eh, follow you! But no boundary si Matona. Wala na pang bayad boundary ah. Okay. Cannot be, Mr. Jun. Yeah. Ano ang kuan nila sa ano ni nga gusto nila magkuan din sa aton English no? Study no? Just for Enjoy lang. Enjoy lang no? Yes. Ano sila, tay, nang gusto nila mag-travel sa bilog na kalibutan. Okay. That's why kuan no gusto makapagsalita ng English no? Yeah, you travel whole world no? All around the world. They want Yeah. to go to different places all around the world. So that's why they need to study English. Yes. Parang hindi ka mabligya. Yeah, ito na. you want to buy one.
Mr. June, Jeju Yes. Island. Jeju Island? Yeah, it looks like Yeah. Jeju. Jeju Island. I like Yeah, yeah. I live in Jeju Island. Yeah. Jeju. Okay. It looks like Gimaras, Mr. June. Have you seen? Yeah. Oh. Can you see the sign? Kimaras Port? No, the signage. Gimaras Island. Kimaras Island. Yeah, name Gimaras. Underground Yes. name. Mm. There's a name, big name. Gimaras Yeah. name. Oh, there. Just like Hollywood. Oh, did you see? Yeah. It's Ah. a Gimaras. province of Gimaras. No. Can you see it? The Yes, name Gimaras. Oh, it's over there. Just like the Hollywood on the mountain. Hollywood sign. Wala mo yun kaya? Hollywood sign. Yeah. That one is Gimaras sign. The Where? Gimaras? Hollywood. Okay. In my dreams. I've never been Why? there. No What can you dream. say about LA? No dream. Dreamt. Very bad. Dreamt. Later, I'll throw you in the ocean. Have you Okay. been to LA? No? Well, Pero pila na ka mo ka bulan nga tudlo ma'am 50 tinuig ni mami no. Damo na Korea nga na tudloan niyo years na. ago? Damo ng mga What did you do tigulang. there? Mortgage ang may Hindi, pan. mga- Bata pa no? Oh, Last year? Student? There was ano, a big winter wild camp. We have Last year students, or this elementary and Wildfire? high school In students. LA I see. Pero kung sila pagka 3 months na fluent sila sa pagsalita no? this year? Tumayo na. Children, ang mga bata easy mag-catch up. Pero mga tigulang syempre. Mga job life pa. Yan. Pero may improvement. I see. Amo na nga balik sila permi sa amo school. Several years ago. Sa Columbus no? Columbus Learning, Columbus English Academy. Yes. So, kamuto na rin na kami gali sa may parola. Medyo manawag na kanday, ma'am. Maming shout out na lang sa channel ni Maton. Okay. John, shout out my channel. Shout out. Okay. Say shout Okay. You say? Ako mira. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Shout out to See you again. Okay. See you again. It's very fun. Okay. It's very fun. Yeah. So, Have a good time. Okay. Have a good time. I Thank you. see. Okay, thank you, Ma'am John. Thank So, ari ka pwede. 이백 계속 줘도 되나? 잘 몰라가지고. Okay, manawag na din sila gali. May sanay pa na sila tungkol. Hello. Shout out. Bye-bye. Thank you. Thank you. Okay. Ma'am, ikaw ma'am. Shout out. Thank you, John. Thank you. Thank you. Okay. Yes, thank you. Okay. Thank you. Are, naog na sila gali di sa mall gali kamaton na. Are na din. So, thank you gid sa ilang mga kamaton na. Ito gali slow. Yes. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you lang. Yes. Amo na. Amo na kamaton. Bago lang gali na og nga ako nga mga kamaton nga wapa nga mga mistra kag mga pariner nga mga Koreano, mga kamaton ha. So masyar sila gali sa akon. Ikaw lang, sa Gimaras mga kamaton nga enjoy man ng mga Koreano. Yes, so ito na bago lang gali panawag sila mga kamaton. Thank you ma'am sa inyo mama sa pagka ano na sa pagpa-vlog sa akon kay biskan wala pa kamo ka himos-himos kay wala ka pa make up si mga pang ano ni pang lipstick ko ti ayaw yo sa camera. So okay lang no Japon ha. So thank you ma'am sa inyo kag shout out gid sa inyo. Lalo na sa kay John kag si kwantong upod ni sir nga wow, sa pagka kuhan si mga Koreano, gali no, mga mabuot mga gali ng mga tao, mga Koreano. Yes. Thank you sa inyo, sir. Thank you sa pag-vlog. Sa pagpa-vlog ni Maton sa inyo, salamat gid mga kamaton. Yes, amo na yung mga kamaton. Ano mag-enjoy lang mo sir sa paglagaw-lagaw sa Gimaras. Enjoy na lang life niya sa Iloilo. Ay, ate, so ano taon-tang Gimaras ka maton
Muna bago lang na ako gali mga kamaton ko gali nga kuan ang mga Koreano kamaton. So ari pakita siya ko sa inyo mga kamaton na kung din sila nakadto. Nga hindi ba mga taga diri nga taga Iloilo ang nagalantaw lang sa channel ni Maton na. Kita tang gimaras sa Maton nara sa gwa ko. Naog ta kamaton sa aton nga unit nila. Yes, pakita ta sa mga kamaton lalo na sa mga taga Korea. So, ari ka maton. Ari nga ako niya. So, 511 mga kamaton. So, ari sa likod ko gali ang gimaras ng maton. Yes. So, gusto makato? Gimaras Island. So, sa mga tiyog-tiyog bilog nga daw gali kamaton. Yes. So, ari. Thank you again. Salamat kid mo na di kung hapon. Hindi ka dili ka pungko mo dili oh. Sa pagkagkuntok na di kung hapon mga kamaton hasta magabi. Wala masyaran na di sing mga kamaton ko gali nga mga taga diri lalo nang hindi taga diri. Amo na diri kung hapon gutok-gutok na di mga kamaton. So, amo ni sa. Subong oh, kita mo wala tabo. Thank you mga kamaton, thank you kay John nga Koreano. So ma'am, thank you kag mayong aga sa inyo. Thank you.